bersama tim Panca turun ke Lampung. Kami sekarang berada di pantai Utut. Semangat! Ayo ikuti perjalanan kita. Ayo. Bikin kaki kami. Terus. Oh, jangan banyak yang basah. Nanti. Ya. Oh, coba pin. Macam mana rasanya kalau di sini? Mantap. Hah? Nian cak kecap. Lemah nih aneh? Yo cak kecap. Tak kecap Cak kecap. Cak sio ke sini. Wow, Palembang. Kek. Pelanggaran pakai kaki. Apa namanya? Kek. Boleh. Kek, macam mana kek? Lemah tak di sini? Enak lah.